Ke a le dumedisa ka leina le le maatla la Morena wa rona Jesu Kriste. Bantšhagatso mo Botswana ba lo amogela mo letsatsing le la bo 17 la go itima dijo le thapelo mo sethogong se se reng a o batla go fola, se tsewa mo evangeleng ya ga Johane kgaolo ya 5 temana ya 1 go ya go ya 9. Mo lekwalong le re bolelwa ka pholo e ne e diragala ko lekadibeng la Bethsaida. Re bona monna o neng a lwala, a sa kgone go tsamaya, a sena tiro epe, dingwaga tse 38. Mme re bona Keresete a ta thusong ya monna yo, mme a dira jalo ka tsela e pharologano, a dira jalo ka tsela e sa tlwaelesegang. Re bona Keresete a raya monna o a re, tsaya bolao ba gago o tsamaye. Jesu Kriste ga ka a raya monna yo a re tsena mo lekadibeng, jaaka e ne e le tlwaelo gore motho a amogele pholo ya gagwe. Ngwana wa Modimo, o sokotse ka lobaka lo lo kae? O lwetse ka lobaka lo lo kae? O tlhokile phunyeletso ka lobaka lo lo kae? Itse jalo gore lebaka leo mo Modimong ga lo re sepe. Itse jalo gore Jesu Kriste o ikemiseditse go tla thusong ya gago. Jesu Kriste o ikemiseditse gore a go thuse ka tsela e e haphegileng, ka tsela e e sa tlwaelesegang. Jesu Kriste o ikemiseditse gore a se ka a sala dingwao morago, a se ka a sala ditsamaiso morago, a se ka a sala tlwaelo morago, e le gone gore o amogele phunyeletso ya gago, e le gone gore o amogele pholo ya gago, e le gone gore o amogele boitumelo jwa gago. Fela ngwana wa Modimo, tshwarelela mo tumelong ya gago jaaka monna yo. Reetsa taolo ya Modimo, reetsa taolo ya ga Keresete jaaka monna yo a ne a dira. Mme o tla bona Keresete a go golola, o tla bona Keresete a go neela molekane, o tla bona Keresete a go neela tseo ntseng o di lopa, tseo ntseng o sokola mo go tsone. Tshwarelela mo tumelong ngwana Modimo, o te o bone Keresete a go direla tse di sa tlwaelesegang ka leina ja Rara le ja Morwa le ja Moya o Boitshepo. Amen.